langsung sujud. Jadi hino kadang-kadang na leh persi leh macam ya, dah leh macam yang sabah macam ikut imam langsung sujud, yang mengerti yang kurang-kurang mengerti waktu ruku yang tahu waktu tidak pukai ya dah leh macam sujud. Makanya kita mutamaah ikut imam kibat pubu imam lagi ana judenya wasjud waqtarib Allahu akbar langsung bersujud. Apa bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah langsung imam Allahu akbar langsung dang long. Habis gedang, kacak gedang, kemudian imam makmum pergi gedang, baru ruku ayat habis penuh. Jadi hendak baca ayat pun sujud. Allahu akbar langsung sujud, kita ikut sujud. Alian imam kepada langsung badang Allahu akbar. Yang kalian non yang ikut sujud. Nak praktek lalu mana takut benar takut hana iralah sembahyang ikut yang hana mengerti kerana naik ruku bukan ruku lain sujud yang ruku naik dang kamu tahu pun Iban jin banyak ibu hana ke sujud nak payah sujud dah ya kenapa sunat kan tapi imam kalau sujud dia wajib sujud. Apabila hana dah sujud dengan mungkin ketidakmengertian anak ilmu berarti tak parak betul. Hana lekoi ibu kan hana mengerti dia bahana dekut sembahyang terus hana lekot betul. Makanya harus saya belajar. Ibarat teknik imam akhir baca waqtarib sujud Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar dan cendom. Baru ruku Allahu akbar, baru ruku, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi baik terkejut tanya ikut. Mereka baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa pun kan tiap-tiap tanya. Hana kan langsung solat betul. Tengah tabut roba surat sajadah nak tengah sajadah datuk Quran datuk sujud. Kan bak solat betul. Yang menan cara. Jadi baik sampai tu kadang-kadang dah sembahyang tengok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن
إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Kita sambung di sini. Kalla la, jangan terjadi saktah. Ya. Kalla la, itu terjadi saktah. Mi waqaf waqaf. Kalla waqaf. Ya. La tuti'hu wasjud waqtarib. Atau sambung jid. Kalla la, langsung kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan terjadi saktah, berhenti tidak putus nafas. Kalla, kalla la, yang mudhun ba la, dia kesang saktah. Kalla la, yang mudhun nafas hanjut, punya waqaf, waqaf, punya sambung, sambung. Ya, coba si ulang. Jawab deh. Ote baca dia. Baca tikan tepo. Jadi tikan tepo. Ayat 10 ah. أكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا Allah. Hanjit trip langsung Allah. Idgham bila gunnah. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا dan hana dengung izhar kan abdan idza shalla sambung ku pilih
kalla la'in lam yantahi lanasfa'an baris tanwin jumpa dengan ba. kalla la'in La tedang yang ada alif. Yan nun mati jumpa dengan ta ikhfa. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Nasiyatin kadhibah. Ka tedang mat asli. Nasiyatin kadhibatin khafi'ah. Ya. Falyad'una diyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama allama الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن insan innal insana la yatgha la yatgha Allah rabbika ruj'a kar ra tashdid kar ruj rabbikar